Angibonge ithuba ngibingelele ubingelela uKing Shaka sakho babiyela ememoto bayami ngethuzi kodwa njengamanje ke sengila eHawaii kulabantu bafethu angisezukwanda kakhulu ngizothi nqabu nje ngibonge mfowethu Sigwebo ngakwenzile nakuzamayo ukwenzela thina ngicabanga ukuthi omunye umuntu engakubuka ukuthi mhlambe lokho akwenzayo uzenzela yena kanti usiza thina njengabantu abasendaweni abazama ukwenza izinto ezinhle kodwa ngesimo sokuthi kunala esingakwazi ukufinyelela khona ugcine kungenzeki esifiso ukuthi sikwenze ezinye izinto ke ziyaqala kahle sigcine ingaqedwa ngezathu sokuthi omunye umuntu uthanda ukuthi into ibe ngaye ivele ngaye eyiphazanisa into ngoba nakho ingavelanga ngaye funa sikiyeke lokho sikubulala enhlizweni zethu ukuthi yonke into enhle ufise sengathi ngaqala wena kube wena umqala ubungaphiwanga lo mqondo lo khona abantu esaphiwa ukuthi siyolandela ngemuva ukuze sikwazi ukuthola ukuthini ngiyafisa nje ukuthi bafowethu sibambisane lokho sikuqala namhlanje kuze kube kufika ekugcineni sicele futhi sikhuleke nakubaphathi basazi nini kudala sizama sisebenza kanzima ukwenza izinto ezinhle emphakathini wakithi kodwa ngenxa yezimo zonke amandla sinawo gcina sifeyila kokunye siyacela nje ukuthi kwesikuzamayo akobe seseke besipha amandla bayazi amandla sinawo siwadinga kubona. Ngizwile ukuthi wena uphethe lapha eminyangweni wabaculi ukuze abaculi bengagcini bethi uSigwebo uzivalela ngaphandle mhlambe nje ikupho ongakusho ukuthi nibukani ukuze umculi abe ingxenye yomcimbi wengoma. Abaculi baningi awokuqala lokho ingcindezi nje sibhekana nayo mangabe umuntu ohleli into kuba yilokho ukuthi abaculi baningi and ngeke uzukwazi futhi ukubaqasha bonke kodwa ngenxa yokuthi ke kunalabo bantu osondelene nabo nabanye baziyo umbheka umuntu uyabona ukusebenza kwakho ukuthi usebenza ukuyimisela kangakanani kakhulunyiswana sikwazi ukubasondeza eduze beze ngakithi bezosenza into enhle ngoba nathi esikufisayo ukuthi abantu bangakithi bengahlala izinto beyibukela kude kodwa beyibone eduzane ukuthi nathi siyahamba sibuke sifunde lokho sikufundile sikusondeze ekhaya ukuthi abantu basekhaya beyibone into enhle. Uthini umculi obefisa ukuba khona lo mcimbi kodwa ngesimo sokuthi akaqashekanga gcine ngafika ngathini kuwena mfowethu akuyona into kumele imlimaze izinto ezenzakalayo lezo ingakho ngithi mfowethu ahlale nje sethembeni phela kumele uyethembe into oyenzayo wazi ukuthi lokho kwenzayo ngiyazethemba noma ikuphi ngelinye ilanga mangathola ngithuba namhlanje umcimbi yaqala upheli futhi nangonyaka ozayo uzoba khona uthola ithuba mangabe ungathola ngakuloko ungazi uzonda umuntu umzondele ukuthi akuphanga ithuba siyazi ukuthi ngeke sisithole sonke ithuba kanye ofisa ukuzizela yena njengaqashiwe ngempela kubalekile lokho umuntu mangabe ngoba ngiyazi ukuthi kuba nezikhathi zokuqala kuyafana nakhona engomeni abantu ukuthi sibekiwe isikhathi sokuthi ngo10 siyaqala bengakwazi ukuthi kufika ngesikhathi bakhona ke labo basuke beyicelela umuntu othi angizile ngoba ngifuna imali kuphela ngijabulele ukuthi kuzobe kunabantu abaningi abazobe behlangene nami ngifisa ukuthi igama lami libe khona ukuthi ngikwazile ukuma phambi kwalabo bantu akusiyona inkinga leyo siyawazi ukukhulumisana sivumelana ukuthi umuntu ekwazi naye ukuzoyiveza phambi kwabantu. Tholakala kanjani? Ngiyatholakala kwi-cellphone number yami 063 781 7924 ngiyatholakala futhi naku-WhatsApp kuyona leyo nombolo kanti futhi naku-Facebook ngikhona toza abantu King Shaka biyena. Angithi uyacula nawe wenza maphi umculo? Umaskandi. Yeah. Hayi awuceleke nawe makukhini kubahleli bemcimbi sihlezi sicela kodwa soqhubeka sicela ukucela kwabeka sihlezi siphaphatha ongukuthi usiyami akukho esingakwenza ngaphandle kwabantu abanamandla siyacela nje yabo nje ukukhulu kakhulu nguShaka nje ngiyacula ngiyeke phambili ngendlela engifisa ukuthi ngiye phambili ngakhona njengoba ngikhona nje umuntu unedingo eziningi empilweni ezingidingayo nasekhaya ngimdala ekhaya babheke mina kumele ngikhave ekhaya ngikhave futhi nalawo ukuthi ngakhethe ukuthi ngizocula ngakhethe ukuthi ngizophakela abantu umculo kodwa kugcine ngezathu sokuthi imali kwesinye isikhathi eshodayo siyacela nje bafowethu abakwaziyo abangakithi nongesuka ngakithi onothando nomculo kaKing Shaka ukuthi la ngakhona khona ungelekelela nama ngelekelela ukwazi into yami kuyaphambili ngendlela engifisa ukuthi ephambili ngakhona ngokuyimanje nje nengoma engizenzile isestudio ezu10 kodwa engingakayiqedeli ngakho ukuthi kumele ngiqedele imali yakhona bese ngiyakwazi ukudedela umsebenzi abantu bewuthola. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibonga kakhulu ithuba ngithemba ukuthi konke okusihlangene ngakho kuzoba impumelelo.